West Karbi Anglong District MP Hamren Along Kidamtang Paipai ni Phaing Koi Rahini Ani Union Minister of State Road Transport and Highway Harsh Malhotra Nakahumri. Bangso Ho Team Karbi Anglong Chief Tuliramrong Hangpen Japonsi MP Amar Singh Tiso EM Richard Tokbi Lun Singh Teron Pendanglok MLA Rup Singh Teron Chitongdun. Hamren rong Sophia long ke do Rengbong Home Auditorium Hall along ke padopon bangso me along ke ongdung hamphanga songatum setami chitong dunsi Karbi Anglong arlo kidu kisunga puthak Union Minister aphan than pachini dun bangso hut school oso maratum ahin pen det pialunjir jana gana mana lun ponsi dera phan manchi pipon rinti Mayalong ke ECCM Tuliramrong hang ahin pen Union Minister of State Road Transport and Highway Harsh Malhotra athengno kaningje panatengke kewangji ningkanisi angbong Hamren rong supiangkang towar krongpli chelengpon longpo bangso towar along divider pendanglok solar doji lapen ronga tok ano bangke poka li chelengpon longpo pusi ningjepon lapen Karbi Anglong pen di mahasaw arat akar I ahemprek ke pachun jiaphan nang cherap chitodu nangji pusi ke ECCM rong hangasang hopen Minister Malhotra thengno tuning ridun ningkan sing mo kita ke full line po taon mage full line di person divider ko kamken order pelo lapen de dake street light ko la Himax power light ko lapen atau ano tuaran name pokarasa complete kuri lapla निकाली सीएम को कचरा टेमो को आपका मतलब चाहिए हम लोग का जो मेजर इशू ऑटोनोमस के बारे में जो हमला के एकदम के जो बता के क्या है थोड़ी और राजनाथ सिंह दोनों लीडर जो वादा देते क्या है जो इम्प्लीमेंटेशन क्या आपको को ये आप थोड़ा मदद चाहिए Union Minister of State Road Transport and Highway Harsh Malhotra pen Longriar lo kaching thora bar sai pen danglok self help group atuma phan akirap kipi ke pajir aphan jasimet PM Modi pen RDN ponlo lasime thanga longri longpat kapaching thor pon japhan abangke non ke AC kachari bom atum setami bor iponangji lapen chepadok ponchet nang helang pusi Union Minister Malhotra ahin pen ke AC ke jatuma phan putikan और वो एग्जाम टीचर ट्रेनिंग का जो एग्जाम है वो दें और उसके बाद यहीं पर एम्प्लॉय हो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है इस तरह का जो हमारे काउंसिल के मेंबर्स सब यहाँ बैठे हैं मेरा उनसे भी निवेदन है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है News Report KTV News